Ladies and gentlemen, and here is surprise. Anje mukulu ukikola kwe kuita surprise pero anjangu wanotsaba jangu. Happy birthday to you. For sure, you made me happy to the extent of forgetting what I can say. Because in my life, I've never been surprised this way. It's the first time. It's the first time. Nagiye ku musozi ikanyarira mvugana n'Imana kandi ikindi kintu abantu birengagiza wibuke ko Yesu yavutse yitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, hanyuma nanjye nitwa na Cyuti Imana amuza. Urumva inyuguti zigize inyuguti z'uriya mwami yoya ni ubwambe ibintu byose. So rero nk'umusitari nk'icyamamare kata keke kata kata keke kata Yes. Happy anniversary. Oh, thank you so much. Did you get my You surprised me, indeed. Yes, you know I'm good at that. So happy anniversary, you and your wife. Yeah, second this month. It's the first anniversary of our acting last born, as we used to say so. Sandrine we bite sheri yo warantegereje urambura mwana wanjye ese ntabwo itworoheye ariko nanjye singoheka kubera ko ntarakugeraho ko nzi ndeba ku kavaburayi. utubwire kubyumva ukubyakiriye muri uku kwezi nk'inshuro ya kabiri. Gwenda Mose. Ladies and gentlemen, and here is surprise. Ejo ni eza wiki sasa surprise pero anda afe. Let's enjoy agreement, love and the happiness. Tubakalanyo we can't live alone. But with you ngato liru mami manza kolingo nae. Teko sepela na polingo ela nae. Le pela mu verse to finish we bure. We ourselves tas kukina ibure. Abantu bazi ko itangazamakuru ari ubutegetsi bwa kane, ariko twe nk'umuryango wa Surprise Empire Rwanda tuzi ko itangazamakuru ari ubuzima bwa buri munsi dukeneye. Yego, barakoze cyane idasi nifasha gushyira kuri ubwo buzima itafari rikomeye. Amateka azabikwibukira ibihe byose. Iyo twishimye inshuti uyikorera ama surprise. Ngenda nabyo haguruka tugende uno musisa kuba umubyeyi wawe yagutekerejeho agatuma Surprise Empire Rwanda ngo tugutungure. Urukundo rw'umubyeyi ruvuze iki ku mwana? Urukundo rw'umubyeyi rero ni ikintu gikomeye cyane, ntiwabona icyo wabisobanura. Uriwe neza mushiki wanjye nkunda, uyu munsi ni isabukuru yawe y'amavuko. Nifuje kuguha impano ariko sinabashije kuhagera bitewe n'umwanya n'igihe. Ntabwo nabashije kuhagera rwose, unyihanganire, ariko ndabizi ko nohereje intumwa Surprise Empire Rwanda. Ndabizi ko iri buntukire, ndabizi ko iri bunzanire ubutumwa, iri bukuzanire ubutumwa naguhaye, kandi umenye ko muramuzirikana kandi nkoza ku mutima. Wishimire umunsi wawe rero. Iyo mbabaye, iyo ngize ikibazo ntazibana zidakomanya amahera, ariko ndamusanga. The Surprise Rwanda, we are so grateful. Thank you for coming through for us. Actually, we didn't know that this would be like this. You have just surpassed our expectations, and we speak blessing into your business. I know you are going far as a team.
Thank you so much.